We can sub sabo kinaga youths ajigali love song aro worship and prayer de kinaga involve kori ase etuke sabo. Aji to moi worship kurbo, worship kurbo, pray kurbo. Oh Prabhu Isu apni amni osor de ahe ase pray pratna kuribole amni moi ki madad kuri dibi. Oh Isur atma berayase. Atma berayase, Atma berayase, Prabhukar Atma berayase. Hey, itu night verse, mudabina iman kile disrupt kuriya. So achi moi praise and worship aro pray pratna guru goya se aro iman disrupt kuriya se. Itu hindi movie karna kuriya na muke mind distract kuriya se. Ekono pray kurubo, ekono. Concentrate. Oh, Isur, amni itu temptation ra hata hole divi muke atma berayase. Arobi momo la kana kuriya se. Moila favorite momo la kana se momo be moila favorite se. Kuno moi praise and worship aro pray do atirati kuribo. Chari tiyo muke kuno moila sadi ke call kuribo call kuri na moi momo khawle jao. Hello. Tadi momo khawle jao de. Acha ठीक है से moi ahe ase. Aro aji gale youth kan reality ke kinaka phone aro Bible de kinaka churi ase etu ke sabo. Amatika kela apatia apaje kuka apatia. कितना टाइम हो गया है सो जाओ जल्दी हाँ इधर सो कोमाउले जे moi दुखिबे इस टाइम पे आ जाऊंगा ओके इनको नोए मैं कोमाउले जे इधर मन फाल गए real दे सारो ना बोर भी नोए आलसी भी नोए गए इधर real दे मन इंटरेस्ट इधर आजकल ला ट्रेंड इधर जाए से मन फाल इसी दिन moi नींद भी ना है मैं के तुपनी भी ना बिशी दिन होइसो रात दिन होइसो मैं के तो मैं तो आज तो मैं क्यों लिबे मैं फोन दे एप्पा रखी ना मैं बाइबल पढ़ो How long will you people turn my glory into shame? So, etia amnan diki loise etu skit te. Etu nista amni overcome kurule amni laka life te amni overcome kurule moon hoile do amni neighbors te na jabe amni laka amni osore taka manu ke na jabe kite amni worship aro prayer and worship kurule amni isor osore chaile amni pura mon digina amni pray kurubi worship kurubi moi khan nature laga life te aha do moi khan bai moi khan overcome kurbo laise kile moi khan hodai as a Christian moi khan manu khan ke blame nu kurbo lage itu neighbors ba moi ke moi naga gura dem de aro tai moi ke temptation ahe so itu moi khan laga life te piche everywhere moi khan la life te pisi alag rasta from moi khan ke piche temptation ti bola ase ole bi ahe bole ase aro itu kanne itu laga temptation amni kite bi focus to kribo ole bi amni kun ke focus kori ase isur ke moi khan focus kori ase itu kanne moi khan isur ke amni hossa bi amni if you want to be have a relationship aro amni laga relationship build kuribole kurule mon hoise gole do amni aibe isur osore amni personal relationship thakibe etu bra amni laga life te kira rasta te amni ke temptation ahe ase etu ke isur bra amni ke matlab kurbo overcome kurbole etu ane amni laga life amni laga jiban pura commitment kurigena amni laga jiban do amni laga life to pura commitment full amni laga mon digena amni isur ke commitment kuribi isur ba amni laga life te aha temptation to overcome kuribo koigena amni laga personal relationship isur logote build kuribi gona isur laga khota itu short negative ase God bless you